ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେୟା ଶିଖନ୍ତୁ। ତ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୂଜା ବିକେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଯେମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍। ବେସିକାଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଜିରୋ ମାନେ କେହି ବି ମେକଅପ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଯାହା ମାନେ ଯାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମେକଅପ୍ ଗ୍ରେ ହେଇଯାଏ, କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ଡାର୍କ ଦେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଅଲଗା ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା କେମିତି ସୁଧୁରିଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବେ ମେକଅପ୍ରେ, ଆଉ ମେକଅପ୍ ନିଜେ କେମିତି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନିକା ମେକଅପ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେମିତି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ତ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟା ଶିଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଶିଖିକି ନିଜେ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରେପ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ନିଜେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣ ସମୟ ଆସିଲେ ମୋ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମେକଅପ୍ ଶିଖିପାରନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁନା ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଅଲଗା ଲୋକ ବି ହେଇପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁ ନାରୀ ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ମେକଅପ୍ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମେକଅପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦରକାର। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଆଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ମେକଅପ୍ ତ କେବେ ମୁଁ କରି ହିଁ ନଥିଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ମେକଅପ୍ ଏତେ ସବୁ ଅଛି, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ସାରା ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଏତେ ସାରା ମେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି କି ଆମେ ଖାଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇନର୍ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲୁ, ମେକଅପ୍ ଏତେ ସାରା ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି ଫେସ୍ଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତ ସେଇଟାକୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା, ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି କି ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଖାଲି ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ଚଳି ଦେଉଥିଲୁ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମ ମେକଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ମେକଅପ୍ରେ ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଏତେ ସାରା ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମେକଅପ୍ଟା ବେସିକାଲି ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମେକଅପ୍ଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ କେହି ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ନଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଆଜିଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିମ୍ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ନୂଆ ମୁଁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଶିଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିକା ମେକଅପ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଶିଖେଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମେକଅପ୍ କେମିତି କରିବେ, ମେକଅପ୍ଟା ମେକଅପ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଏମିତି କିଛି ବି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ମେକଅପ୍ ଶିଖିଯିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ଶିଖିଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମେକଅପ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଗ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ବି ହେଇଯାଉଛି, ତା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ମେକଅପ୍ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲସେ ମେକଅପ୍ କରିପାରନ୍ତୁ ପୁରା ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ଏମିତି ବି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଶିଖିବି, ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଘରେ ଶିଖିକି ମେକଅପ୍ କରିପାରିବେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ପର୍ସନାଲି ୟୁଜ୍ କରିକି ମେକଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଖରାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବି, ବେଳେବେଳେ ପାଟି ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ବି ମିଳୁନି, ମେକଅପ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆରାମସେ ମେକଅପ୍ କରିକି ପାଟିକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ତ ମେକଅପ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ମେକଅପ୍ କ୍ଲାସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଏମିତି ଗପିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କି ବୁଝିପାରିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେକଅପ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗେଇବା ନୁହେଁ। ମେକଅପ୍ ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯିବ, ହେଲ୍ଦି ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମେକଅପ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେସ୍ରେ ବ୍ଲାକନେସ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟନେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି, କିଛି ବି ଥାଏ। ତ ସେଇ ଫେସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ମେକଅପ୍ କରିଦେବେ, ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ଦେଇକି, ତ ମେକଅପ୍ଟା ଭଲ ହିଁ ଆସିବନି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଉଚିତ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ କରିନଥିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେକଅପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଉଛି। ମେକଅପ୍ଟା କାହିଁକି ଆପଣ ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା, ଯେମିତି
ताको कवर करिया कथा सेटा करि नाहंती डायरेक्ट आपण कंसीलर किंबा फाउंडेशन लगेकी मेकअप कर दउसंती एमती तो बहुत सारा लोक देखुच कर दउसंती जोटा कि तांकर मेकअप टा बेले बेले जेमती कि पूरा ग्रे हो जाए ब्लैकनेस किछि भी कोटा एमती कि आसी बहुत क्लाइंट कोंती कारण मो फेस टा पाउच कर देछि ये फाउंडेशन ते लगे देछि फाउंडेशन टा खराब है फाउंडेशन टा खराब है से बेस टा खराब है कि बस ये आई शैडो खराब है एमती को जिनसटा खराब नहीं न थाए तो एक्सपायरी डेट अलगा किंतु एमती प्रोडक्ट खराब न थाए तो आपण आपन टेक्निक हिसाब रे आपण शिखिथिबा अनुसार किंबा आपण जो स्टेप अनुसार करबा दरकार से स्टेप अनुसार आपण जदी मेकअप करि नथिबे तो सेइटा ही आपण मन पय भूल होउची सेइटा ही आपण भूल करछन जोबे आपण को मेकअप खराब हो जाउची तो जदि आपण नुआ नुआ वीडियो देखा चाहते नुआ नुआ मोटर किसी शिखा चाहते मु पूरा क्लीयर भाव में शिखेबी जो कि आपण आउ का वीडियो देखा पड़ेबनी आपण ए वीडियो रु पूरा भलसे शिखी जिवे मेकअप टा कौन मेकअप केमती करेंगे तो जदि भी मते आपण मेसेज करिया चाहते मो संगे कथा हवा चाहते जेहेतु मु लाइव वीडियो करूनी तो मु जमती आपण ऑनलाइन क्लास करते से मते यूट्यूब रे मेसेज करके जणे पारिबे तार उत्तर मु अलग वीडियो रे दे देबे तो जदि भी आपण मते पर्सनल मेसेज करिया चाहते ताहले मते इंस्टा रे डीएम करेंगे तो से मु आपन को तार उत्तर दे देबे तो बोर्ड रे लिखिदेवी आपन को बुझेदेवी फास्ट मोर आरंभ ऑनलाइन मेकअप क्लास तो फास्ट मु आपन को लिखिकी बुझे दूची कि फास्ट रो स्टेप कौन तो मु आज वीडियो रे आपन को गोटे शिखेली तो नेक्स्ट वीडियो रे आ नुआ किसी शिखेबी जो आपन पूरा क्लियर भाव रे मेकअप शिखिबे आ पूरा क्लियर भाव रे मेकअप करि परिबे तो चलंतु देखिबा जेमती देखंतु फास्ट मु लिखि स्किन टाइप स्किन टाइप माने आपनकर केते प्रकार स्किन आपनकर को स्किन स्किन 5 टाइप थाए जेमति कि 5 प्रकार स्किन थाए तो 5 टाइप स्किन माने आपनकर को स्किन आपन केमति जानबे आपनकर को स्किन आ आपनकर स्किन अनुसार केमति आपन मेकअप करिवे जोटा कि हल्का हल्का वीडियो आपन को सिखेबे एबे तो म आपन को सिखेबे आपनकर को स्किन और केमति जान परिबे तो देखंतु फास्ट टाइम 1 1 है आपनकर फास्ट ऑयल स्किन माने कौन ऑयल स्किन रो माने टा कौन आपण केमिति जानिबे आपनकर ऑयल स्किन बोली देखो सकाळ आपण उठी गले तो सकाळ आपण उठी सला पर देखिबे आपनको फेस रे 8% नोज परसेंट रे किंबा 8% रा बेसी तो नोज ए फोरहेड ये तो ऑयल आछि तो आउ बेले बेले पूरा फेस सारा भी ऑयल हो जाउछि तो सेटा को आपण ऑयल स्किन कहि परिबे नचे सोई उठिबे किंबा एमती बुलिक आसिकी बाहर आसिकी देखिबे आपन फेस रे टिश्यू नेकी एमती डाब डाब करिवे जदि फेस रे टिश्यू संगे बहुत सारा ऑयल आसिला किंबा टिश्यू छापिला परे आपन फेस टिके ड्राई देखला तो जानि परिबे आपन फेस ऑयल जदि कि ऑयल टा टिश्यू छापिला परे आपन बुझि नेले आपन फेस ऑयल अछि जेतु टिश्यू रे ऑयल आसिला तो सेटा को आपन ऑयल स्किन कहबे और सेटा जानि परिबे आपन स्किन ऑयल स्किन तो एबे हम देखिबा कॉम्बिनेशन स्किन माने कौन माने मिक्सी की देबो माने आपनकर ऑयल स्किन भी थिबो ड्राई स्किन भी थिबो ऑयल स्किन ड्राई स्किन केमती आपनकर नोज रे ऑयल थिबो इठी ड्राई थिबो जोटा कि आपनकर कॉम्बिनेशन स्किन सेटा जानि परिबा आपनको मिक्सी के अछि ड्राई अछि ऑयल मध्ये अछि तो आपन से अनुसार आपनकर स्किन रे फाउंडेशन लगे आ स्किन को प्रिपेयर कर एमती प्रिपरेशन करिवे और केमती मेकअप करिवे तो से अनुसार आपन चिंतिबे कि आपनकर कॉम्बिनेशन स्किन थर्ड रहला आपनकर नॉर्मल स्किन माने कोन जोथरे कि ड्राइनेस नथिबो ऑयलनेस नथिबो किंबा कोनसी दाग फाग नथिबो फिटनेस नथिबो किछि भी जेंति ब्लैकनेस व्हाइटनेस किछि नथिबो पूरा क्लियर थिबो जोटा कि आपन नॉर्मल स्किन को जाए तो आपनकर नॉर्मल स्किन से से अनुसार आपन नॉर्मल स्किन जो फाउंडेशन लगावे कि जेमति मेकअप कले आपन स्किन टा बहुत भला ही देखा जीवो तो आपन फेस टा एते ग्लो करबो मेकअप रे
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍‌କୁ ଦେଖି ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍‌ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମେକଅପ୍‌ଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହବ। କୋଉଠି ଦାଗ ଦେଖାଯିବନି, କୋଉଠି ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ଦାଗ ରହିବନି କିମ୍ବା ମେକଅପ୍‌ଟା ଫାଟିବନି। ମେକଅପ୍‌ଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରିଥିବେ, ତ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ 4ରେ 4ରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍। ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍‌ର ମାନେ କ'ଣ? ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ? ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ 2 ଟାଇପ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ଡ୍ରାଏ ଥିବ, ମାନେ ଏମିତିକି ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍‌ଟା ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ଜଲ୍ଦି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍‌ରେ ଏଇ ପର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ସବୁ କଳା ଥିବ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଭାବିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍। ତ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେମିତିକି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବେସ୍ ହଉ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇବେ। ତ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେକଅପ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ମେକଅପ୍‌ଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ହେଲା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍। ତ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫେସ୍‌ଟା ଡ୍ରାଏ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମାନେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏ ସବୁ ବେଳେବେଳେ ଚୋପା ବି ଝଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଯାଏ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ଆମର ଦେହ ଶୁଖିଗଲେ ପୁରା ଏମିତି ଟାଣି ଟାଣି ହୁଏ, ତ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍। ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ବୋଲି କହିବେ। ତ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ 2 ଟାଇପ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଅଧିକ ଡ୍ରାଏ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ, ମାନେ ଏତେ ଡ୍ରାଏ ଯେମିତିକି ପୁରା ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଫେସ୍ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ, ତ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି। ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ସେମିତି ଡ୍ରାଏ, ମାନେ ଅଧିକ ଯୋଉଟାକୁ ଅଶେଷ ଡ୍ରାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍। ସେ ସ୍କିନ୍‌ରେ ମେକଅପ୍ କରିବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର କରିଛି କି ସେମିତି କେତେଜଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ କଲେ ରୁହେନି, ଯଦି ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯାଏ, କୁଆଡ଼େ ଫାଟିଯାଏ। ତ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟୋଟାଲି ରୁହେନି ଏଇ ପରସେଣ୍ଟରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ଅଶେଷ ଡ୍ରାଏ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡ୍ରାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କରିସାରିକି ମେକଅପ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହୁଏ, ଆଉ ଭଲ ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଲେ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ କେମିତି, ଆଉ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ କେତେ ଟାଇପ୍ ଥିଲା। 5ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍। ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପଲ୍ ହଉଥିବ କିମ୍ବା ଦାଗ ହେଇଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ଏମିତି ଟିପ ଲାଗିଲେ ରେଡନେସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ଫଳି ଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଜଳୁଥିବ, ବି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହଉଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝି ନେବେ। କିମ୍ବା ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ସ୍କିନ୍ ଗୋଟେ ଉପର ଲେୟାର ନାହିଁ, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୋପା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ନାଲି ପଡ଼ିଥିବ, ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ କେମିତି ପ୍ରେପ୍ କରିବେ? ଆଉ 1 ହେଲା କ୍ଲିନଜର କରିବେ। କ୍ଲିନଜର କେମିତି କରିବେ ଆଉ କୋଉ ସ୍କିନ୍ କରିବେ? କ୍ଲିନଜର ସବୁ ସ୍କିନ୍‌କୁ ଦରକାର, ସବୁ ସ୍କିନ୍‌ରେ କ୍ଲିନଜର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍‌କୁ ଚିହ୍ନିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲଗେଇବେ କ୍ଲିନଜର, ଯୋଉଟାକି ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯିବ, ଭଲ କରିବ। ତ ସବୁ ଲେଡିକୁ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲିନଜର କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରନ୍ତୁ, ଫେସ୍ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ମାନେ କ୍ଲିନଜିଂ ଫେସ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବାହାରୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛେ, ବହୁତ ସାରା ଡଷ୍ଟ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍‌ରେ। ତ କ୍ଲିନଜିଂ କଲେ ସେଇ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଏଲ୍ ସ୍କିନ୍, ଜେଲ୍ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ରିମ୍ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ। ଯଦି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲିନଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ରାତିରେ ଆପଣ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ। ତ ସକାଳେ କ୍ଲିନଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଆଉ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଲଗେଇକି ଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଦେଖିବେ ପୁରା ଭଲ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍‌ରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ବାହାରୁ କିଛି ଧୂଳି ଅଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିନ୍‌କୁ ପଶିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଉପରେ ଆପଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିବ, ବାହାର ଧୂଳିକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍‌କୁ ଆପଣ ଏମିତି ନିଜେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ନିଜେ ପ୍ରେପ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍‌କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ। ତ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିନଜିଂ କହିଦେଲି, ତ ୱାଟ୍ ଟିସ୍ୟୁ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ତାକୁ କହିଦେଲି। ତ ଏବେ 2 କ୍ଲିନଜିଂ କରିସାରିଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ଆପଣ ଟନିଂ।
तो सेटा कि आपण फेशियल कला बेले भी थाए मेकअप कला बेले भी थाए देखो फेशियल कला बेले स्क्रब पर लगाऊे आम मेकअप कला बेले भी आम क्लींजर टर्निंग मॉइस्चराइजर ये सब आम लगे प्राइमर मेकअप करुचे तो सबुथ टनर थाए तो आपड़ जो घरे होम केयर करेंगे तो आपण भी क्लींजर दरकार आपणकर भी टनर दरकार कि टर्निंग दरकार तो ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଲଗେଇବେ କ୍ଲିନଜର କରିସାରିଲେ ଆପଣ ତାପରେ ଟୋନର ଲଗେଇଦେବେ ଟୋନର ଲଗେଇ ସାରିକି ତା ଉପରେ ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଯଦି ମେକଅପ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଟୋନର ଅଛି ବେଶରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜରକୁ ଟୋନର ପରେ ଆଣି ଆଗ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାପ୍ କରିକି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହାଲକା ସେ ଏମିତି ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏମିତି ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ସନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏମିତି ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେବେ ଶୁଖି ଆସିବ ତାପରେ ତାକୁ ଯେମିତି ମିଶେଇବା କଥା ଆପଣ ନିଜେ ମିଶନ୍ତି ମିଶେଇବେ ପୁରା ମିଶେଇଦେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମଶ୍ଚରାଇଜର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ 4 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 4 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ प्राइमर प्राइमरटा कौन प्राइमर कहीं कराए प्राइमर आप कहीं करेंगे एत सारा आप कहीं करेंगे एत सारा आप केयर फेस को कहीं करेंगे यही सब आपण फेस निहाती दरकार प्रेप करने आपण स्किन जत्न ना आपण स्किन को आप हेल्दी करवा आपणकर मेकअप पूर्व स्किन को प्रिपरेशन जोटा कि आपण स्किन रे मेकअप हेले लॉन्ग लास्टिंग करिवो और सब बेले आपण स्किन स्मूथ थिबा और ग्लो करथिबो आपण जदि प्रेप करथिबे रेगुलर मु कहूनी जे खाली मेकअप कला बेले करी मु कहूनी कि जे पार्लर रे मेकअप करछन से माने ही कर परिबे किबा खाली संध्याळे आपण ए सब स्टेप करको माने कि कर परिबे माने आपण स्किन को प्रेप कर परिबे सबुदिन एटा आपण भी जो मैंने भी मेकअप जानी ना से मैंने कर जो मैंने मेकअप जानी से मैंने भी कर परिबे आपण स्किन हेल्दी रहिबो ग्लो करिवो बहुत सुंदर देखा जिवो आपण एटा रेगुलर बेसिस जदी आराम करिवे प्रत्येक दिन माने मु जाउची पार्लर को मेकअप करिबे तो पार्लर वाला ए सब कर दबो हमरा प्रेप कर दिला मेकअप कला सैला खत्म आ घरे अछि मु चलो टिके मॉइस्चराइजर लगे दे लिपस्टिक लगे दे आईलाइनर लगे दे चलो पड़ा सेमती किछि नै तो आपण जदि स्किन रे जत्न नबको चाहउछन्ती जदि आपण स्किन को केयर करिया को चाहउछन्ती तो ए सब स्टेप मानिया को पड़िबो ए सब करिया को पड़िबो आपण स्किन को प्रेप करिया को पड़िबो आपण स्किन रे आपण जत्न नबको पड़िबो तो आपण स्किन को जत्न नबको ले आपण को क्लींजिंग टॉनिंग मॉइस्चराइजर प्राइमर लगे को पड़िबो लगे सर के आपण ता ऊपर सनस्क्रीन लगे के बाहर को जाई परिबे नाले इजीली ए सब कर देके आपण मेकअप टा कर परिबे एमती को मेकअप आर्टिस्ट पाखक न जाइए आप घरे भी सब करें आराम से करें जदि आप जल्दी कर जबार अच्छे पटपट ना मुझे आज मु पार्लर जापर घरे रेडी पलैबी तो सब जब आप क्यारी अच्छी आपे सब आवेलेबल अच्छी तो आप सब आराम से करके मो स्टेप अनुसार जमी आपको कहली करके आराम से मेकअप करके जापर बाहर को आपन स्किन एत ग्लो कर देखे लोक कहे कि नहीं यार आप पार्लर ठीक कर निजे कर कहीं भी जानपारे कि आप एत सारा मेकअप केमती सुंदर भाव में करें आप निजे भी देखिए खुशी होते तो आप स्किन ये टाइप जमी आपन स्किन को कहली क्लींजिंग और टॉनिंग और मॉइस्चराइजर प्राइमर तो ये सब आप निहाती करवा दरकार जमती कि प्राइमरटा आपको बुझे दूसरी प्राइमर कौन प्राइमर है जोटा कि मॉइस्चराइजर पर लगा जाए प्राइमर कोठी लगा जाए और कोथि लगा जाए प्राइमर गोटे जिन देखो जो ओपन पोस्ट थी पर्सेंट बेसिकली ये पर्सेंट लगा जाए ताको एमती मॉइस्चराइजर लगे मसाज करके लगा जाए कि मुहर एमती फिलिंग लगा जाए जो पर्सेंट ओपन पोस्ट थी कि जोटा देखो खाली खाली लगे तो पर्सेंट तो आप एमती आनिकी टिपटे एम दाब ढक करके लगे तो आपण फेसटा जमी मेकअपटा लॉन्ग लास्टिंग कर फेस 8% का ग्लो कर मेकअपटा बहुत भल रही आप प्राइमर यूज कर प्राइमर लगेबार माने आपनकर जदि ओपन पोस अच्छी कि आप फेस को लॉन्ग ग्लो करने को चाहते कि आपण मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने को चाहते तो आप प्राइमर लगे निहाती दरकार प्राइमर को एमती टैप टैप करेंगे।
एमती टैप टैप करेंगे कहीं यही जगह समस्त कहीं कहबेनि कि मोर ऑयल स्किन मोर नहीं मोर ड्राई स्किन मोर नहीं सबू स्किन रे ओपन पोस्ट अच्छी जोटा कि हमको देखा ही जाऊनी 8% तो सबू स्किन रे कंपलसरी सबू स्किन ओपन पोस्ट थाए देखो मो फेस भी थी बस देखा ही जाऊनी कि 8% अच्छी तो फास्ट आरंभ करें प्राइमर 8% तो आप एमती ही लगे सारे आप लगे फिर लगे तापर आ जो बच्चा होते प्राइमर को फेस सारा फेल एमती बेसी रगड़ी आसे दरकार हल्का हल्का पूरा स्मूथ लगे सारिकी सुखिला गोटे सेकेंड के 2 सेकेंड सुखा छाड़देवे जब न सुखी गोटे मिनिट भी छाड़ी दिखाँ सरगला फेस को हाथ मारे एत स्मूथ एत नरम लगे फेसटा आप मेकअप करेंगे देखिए निहाती लंग लास्टिंग कर मेकअपटा मिले वाटरप्रूफ भी हो तो जहाँ पानी बाजू कि जो शूटिंग हो तो आपंकर मेकअप बोहबार चान्स न था जदि आप एसबू स्टेप गुराक मन रखिकी करें तो एसबू स्किन प्रेप आपन करेंगे तो मेकअपटा आपंकर लंग लास्टिंग कर मेकअपटा भल आसो आ मेकअपटा ग्लो कर तो आज आम पढ़ले स्किन टाइप स्किन को केमती प्रेप करवा जमीक स्किन केते टाइप अच्छी और स्किन को केमती प्रेप करवा आज आम से पढ़ी ने आपन को मुझे सब बुझीदेली तो आप बुझीगले जदि भी आप बुझी ना आप मत मेसेज करपारे कि नुआ कि जानापी तो जदि भी जमती कि आप मत इंस्टा भी डीएम भी करके जापर मो इंस्टा आईटा मु मेंशन देदेवी तले लिंक रे तो आप मत डीएम करें ना यूट्यूब रे मत जमी ऑनलाइन क्लास रे तो मत मेसेज करें तो मुझे किसी उत्तर यदि आप मत मेसेज किसी पचारे तो आपंकर ठीक से उत्तर दे पारे तो आपको ठीक से मो मेकअप विषय शिखई पारे तो और देखा अलग किसी नुआ क्लास रे।